Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mukurikira ndetse mukanatega amatwi amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri TV Duniani Kote. Reka tubane namwe rero muri iki gitondo cya tariki ya 11 ukwezi kwa 11 umwaka 2025. Bwana Karemba Aimable waramutse neza? Mwaramutse neza, mumeze neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote, ariko nanone ndagusuza cyane nshuti muvandimwe. Ndaho ndashima Imana ndamahoro. Uko kwezi mu Kirundi ukuntu bakwita? Oya. Niko kwezi kwa Mukakaro? Ukwezi kwa Mukakaro. Simbiza abadujya nyimenya nubwo ngira inshuti nkajyana na tembero rimwe na rimwe ariko senyapfa kubimenya. Abadutega amatwi bari mu gihugu cy'u Burundi, reka tubanze tubaramutse tubifurize igitondo cyiza. Ndetse uri buze gukora kuri iyi video bwa mbere cyangwa se uri buze kuyifungura mu byukuri atubwire ngo mu Kirundi ukwezi kwa Mukakaro ni ukwezi kwa kangahe, cyangwa se ukwezi kwa 11 ni ukwezi bakwita ngo iki mu Kirundi. Iyo ni task bagomba kudufashamo. Mu byukuri iyo yari nka introduction kugira ngo dutangire ikiganiro. Karemba nizere kumeze neza? Meze neza ndashima Imana muri rusange. Nyamuneka utangiye usuza abakozi bacu, ariko ngiye buri amera mu Rwanda. Ubwo muri rusange ngiye mbaranikomereje cyane. Bukomeza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, Burengerazuba, Iburasirazuba, kandi kudesha poko badukurikira mu mujyi wa Kigali. Hanze y'igihugu cy'u Rwanda birumvikana ko mu Burundi abari Bujumbura, muri korine nyinshi zitandukanye umuntu atajya kurondora, ndetse kandi mu ntara nyinshi zitandukanye umuntu atajya kurondora. Ni mu gihe kandi dusuza abakunzi bacu badukurikira Uganda, Tanzania, ndetse kandi mu bihugu byinshi bitandukanye birimo Kenya. By'umwihariko na Repubulika Demokarasi ya Kongo dufitiye abantu badukurikira mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, tuhavuye gakeya turanyarukira mu Bufaransa, mu Bwongereza, ubwo ni mu Burayi. Turanyarukira muri Leta Zunze Amerika, tujye muri Aziya, mu bihugu byinshi bitandukanye bariyo badukurikirana. Tubifurije kumererwa neza, amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yabo bigumene nabo. Turagarutse rero mu nkuru zidasanzwe, ni update navuga yuko ari update zuje ukuri kandi ukuri gushingiye ku kuri. Karemba Aimable, bidatinze reka tubanze duhere mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bisanzwe. N'abadutega amatwi ngira ngo bamaze kubimenyera. Turebe ngo hazindutse iki mu gihugu cy'u Burundi. Ese ishyaka rya CNDD-FDD ibyaryo ko bikomeje kugenda biba agaterera nzamba nka kamwe ka nyina wa nzamba. Nahoze mbona yuko bamwe mu barwanashyaka bakuru biri shyaka bamwe badashyigikiye ko nyine icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye mu byukuri ari we wakongera guhabwa ubushumba bwo kuyobora iri shyaka cyangwa se kuriserukira nk'umukandida perezida rigomba gutanga mu mwaka utaha. Nabonye nanone indi ngingo ijyanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose ni inkuru nziza ku barundi bose, aho bivugwa yuko umwaka utaha rwose Perezida Evariste Ndayishimiye ari nabwo azaba atangiye manda yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mubyumve neza, izi saha umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyobowe na perezida wa Angola João Lourenço, ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe ugomba gufata inkoni y'ubushumba. Ibyo rero nabyo ni irindi garade kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ese uraza kugenda utubwiraho ibiki kuri iyo ngingo? Unkundire tuze kugenda tureba nanone mu burasirazuba bwa Kongo, turebe ngo ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera mu bice bya Mikarati, bice bya Mikenke n'ibindi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Kivu y'Amajyepfo. Bimeze bite Bwana Karemba Aimable? Ngira ngo tunarebe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, naho turaza kugarukayo. Turaza kugaruka turebe ku kijyanye n'amakuru avuga yuko hari igihe ku masaha ashyira saa 12 saa moya z'umunsi w'ejo bivuga yuko mama 23 ngo yagerageje kwinjira zira systeme zitandukanye muri kiriya kibuga cy'indege, ariko reality y'ayo makuru ndabizi neza kutohoza. Uraza kugenda tugezaho barashinza Abongereza kuko ngizo systeme bari bazihawe n'Abongereza, bikavuga yuko na zimwe muri zo bari kuzihindura bafashe z'Abarusiya. Ariko iyo makuru nayo turagarukamo tumenye ese niyo cyangwa ntago ariyo. Karemba Aimable, ntago dutinda nta nubwo abaduteza amatwi tugomba kubatindira. Reka tubanze dutangirane n'iyi ngingo turebe ngo CNDD-FDD bimeze bite aba barwanashyaka bayo, aba bakadire bakuru. Ubwo turebe ba Reverien Ndikuriyo, turebe ba Ndakugarika, turebe Perezida Evariste Ndayishimiye, turebe abagabo benshi batandukanye ko bivuga yuko hagati yabo harimo uruntu, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye bashobora kutazamuha kuba kandida perezida umwaka utaha. Bimeze bite muri iri shyaka?
Ishyaka rya senede FDD ni ishyaka navuga yuko ririmo ibibazo, ni ishyaka navuga yuko harimo akaduruvayo muri rusange. Ni ishyaka bivuga yuko cyane ku ruhande rwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari we uri gutunga agatoki cyane mu bafite uruhare kubira ishyaka ritari kugera ku ntego zaryo nk'uko bikwiriye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo si ubwa mbere tubigarutse hano kuri uno murongo mugari tuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashinzwe ngo kwikubira inyungu z'ishyaka rya CNDD-FDD, ashinzwe kwikubira inyungu za societe civile y'igihugu cy'u Burundi n'ibindi bifitanye isano n'ibyo. Ukabona yuko rero mu gihugu cy'u Burundi ishyaka rya CNDD-FDD biri kuvuga yuko hari kuba inama za hato na hato ziri kuba umunsi ku munsi, segonda ku segonda, byaba ari mu buryo bwo guhamagaza abayobozi bakuru b'ishyaka rya CNDD-FDD kurebera hamwe uburyo cy'ibibazo by'amakimbirane akomeje kugenda agaragaramo byakemuka. Bikajyana n'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye harimo harabaho propose yuko adashobora kuba yagaragara mu matora yo mu mwaka wa 2027. Bivuga yuko rero ibi biramutse bigenze gutya bishobora guteza ikibazo kirenze uko twebwe dutekereza cyangwa uko twiyumvisha, kandi bikagaragara yuko uko umunsi ugenda uzaza undi, ariko ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura. Benshi ibibazo batese ko biramutse bigenze bitya Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko bagiye bavuga yuko hari imitwe imwe n'imwe ashyigikira kugira ngo mu gihe hari abategetsi bagize gutya bakamwigoronzora azayikoreshe nk'igikoresho cyo kuba nawe yateza kandi kaduruvaye mu gihugu cy'u Burundi. Tugasanga yuko kuko ibyo bintu bishoboka, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko impamvu akomeje kwishingikiriza icyitwa FDLR. FDLR ngayizereyemo buriya kurusha no kwitwa Kisekedi. Ibi rero ubona yuko bikomeje guteza inkeke uko umunsi ugenda uzaza, ndetse kandi bikaba ikibazo cyane ku ruhande rwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Binavugwa yuko izo ngingo zo gushyigikira iyo mitwe atari uko ayikunze cyane, dore yuko binavuga FDLR yo bivuga yuko buriya ibihugu nk'Ububiligi, ibihugu cyane tuzi bishyigikira FDLR, bivuga yuko inyungu nyinshi ziva muri FDLR zijya ku ruhande rwe kuruta uko zigira uruhare, zigira umumaro abo bafatanyije gushyigikira FDLR, kuko se wenyine bibarwa nk'igihugu. Ukumva yuko rero ibyo bintu bikomeje guteza ikibazo, ndetse kandi icyambere kiri gutera ikibazo kinavuga yuko atashobora kuba yahabwa amahirwe yuko mu mwaka wa 2027 yaba umukandida w'ishyaka rya CNDD-FDD, nuko ashinzwe yuko inyungu zose ari kuzikubira, ariko afite amanota mu baturage. Nahoze mbona ejo ubwo kuwa gatandatu ubwo yari muri komine Matongo, abaturage mu by'ukuri bari baje ku bwinshi, baje kumukeza ndetse no kumwakira. Ariko nanone ikindi kintu gikomeje kugenda mbona kiri kuzanira amanota uyu mukuru w'igihugu ni ukuba yarafashe ubutare bw'igihugu akaburinda ibyonnyi, cyangwa se akaburinda abakire kuba babwikubira bakaba bakirara mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bakagwiza mu mifuka yabo, nyamara abaturage bicira isazi ku munwa. Ibyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye sinzi impamvu bwana Karemba Aimable wenda utabona yuko nayo yaba indavantage, kuko buriya ushyigikiwe n'abaturage mu by'ukuri ndumva nta cyamubuza. Perezida Evariste Ndayishimiye popularite ye imeze ite mu baturage, kugira ngo wenda n'abadutega amatwi bumve uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi urwego ariho mu bijyanye no kuba abaturage be baba bari kugenda bamwiyumvamo. Ku ruhande rw'abaturage yego baramushyigikiye, bamwe ntawangwa na bose, ngiye niko njya mvuga. Ni ukuvuga ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ku ruhande rw'abamushyigikiye barahari, ariko nabo sinemeza ko ari benshi, kuko igihugu cy'u Burundi cyagiye kigaragarwaho n'ibibazo byinshi birimo ibyo vanguramoko, hagiye hagaragaramo ibibazo by'ivanguraturere. Akanya muri guverinoma hari umwanya udashobora guhabwa umuntu ukomoka mu bwoko bumwe cyangwa ubundi. Nashaka mu makuru turimo nonaha bikavuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye abenshi mu badashyigikiye ibyo bintu by'ivanguramoko cyane ryamunze igihugu cy'u Burundi ntabwo biyumvamo Evariste Ndayishimiye. Abashyigikiye ivanguramoko baramushyigikiye cyane, dore bikanavuga yuko ubwoko cyane yimitse cyangwa ashyigikiye kurusha ubundi mu gihugu cy'u Burundi aribo bamushyigikiye cyane. Bikanavuga yuko kandi yizera muri ubwo bwoko kuko we yemeza yuko aribo abaturage benshi afite mu gihugu cy'u Burundi, nibo la majorite. Kandi bikanavuga yuko ibyo bikora ashingiye ko n'ubundi systeme za gisirikare buryo yamaze kuzubaka n'undi zishingiye ku ivanguramoko, bamwe mu basirikare bakomeye bamaze kubyumva ndetse kandi bakanabyumvira bakabishyira mu bikorwa. Urumva yuko binajyana no kuba banamushyigikira no gushyigikira FDLR. Bivuga yuko buriya
n'ubundi ibyo byose biba byabayeho hagati ya kominikasiyo ikomeye cyane cyangwa ya hafi hagati y'abasirikare bakomeye ndetse kandi n'abayobozi bakomeye bashyigikirana kandi bakavuga bati ahari inyungu naha, cyangwa se gushyigikira abangaba tukareka abandi ibingibi, gushyigikira FDLR bizazana inyungu cyangwa se bizareka kuzana inyungu. Ubona yuko mu gihugu cy'Uburundi n'ubundi mu gihe ibintu byabikomeje rwose biri buze guteza ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi bikavuga yuko ubu aka kanya turi kuvugana Perezida Evariste Ndayishimiye ni umuntu ngo hari intara nawe ajya kugeramo akagiramo afite ubwoba bukomeye cyane. Abahungu bamutangatanze bavuga bati byanga bikunda umuturage bitewe n'agahinda cyangwa umujinya mufitiye, kandi ashobora kuba yamukubita n'ibuye ryo mu mutwe cyangwa se ashobora kuba kandi mbonera kure ziba zihari. Hoye mbonera kure se buriya ujya ku muturage wifitiye inzara, ufite ubushomeri, ku muturage urwara akabura aho ajya kwivuza, ku muturage ufite ibibazo byinshi bitandukanye tuzi igihugu cy'u Burundi gifite, kugira ngo imbonera kure ko n'ubundi bazimenyereye zibahambira buri munsi zibashyira mu modoka zibajyana mu magereza. Ariko inzara igiye gushira, inzara igiye gushira kuko wenda dukurikije ibimenyetso bimwe na bimwe igitoro cyabonetse, ikijyanye n'ubutare niryaguye, barasunika ibuye bagasangamo inzahabu n'ibiki byose. Ubutare wumva ngo bwajyanwe hanze ejo bundi, twagiye kumva tukumva bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi n'abavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cye babivuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bavuga bati izo nyungu ziva muri ubwo butare twarazitegereje turazibura. Ni ukubona amakamyo agenda, amakontineri agenda, ariko kumurika icyo ayo mafaranga azamarira abaturage kikaba ikibazo cyangwa se banakimurika agategeza yuko ibyo bikorwa bizakorwa bigahera iyo ngiyo. Bwana Karimba Aimable, unkundire turebe ngo iyi mama 23 yaba iri gushaka iki Burundi, aho ntiyaba igiye gukubitwa nk'iza kabwana, ngereka mbivuge gutyo, kubera yuko niba mama 23 irimo noneho iriyokoresha ubutasi bwayo gutata Bujumbura ndetse n'ibindi bice bitandukanye, kandi tuzi neza imyiteguro ikomeye igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi cyarakoze defense cyangwa se uburyo bw'ubwirinzi bashyize hari Buvira. Ibi bintu mama 23 ntiyaba irimo irakirigita ingwe, bimeze biti? Ku ruhande rwa mama 23 tugaruke kubiri ko birabera mu bihugu byo muri East Africa, cyane cyane dusesangura ku byabaye muri Tanzania, dusesangure kubiri ko birabera i Doha, dusesangure no kubibera i Washington. Ibyo bintu bitatu nibyo nagomba ko tuvuga ko, ariko tubanze tuvuge gatoyi ku bijyanye n'imyigaragambyo yabo bita genzi, akenshi basukwa kuri songoye n'abanyapolitike bo muri opposition. Muri iki gihe abaperezida benshi ba East Africa barakaye, bataba bagomba kurekura inyungu umuntu abona ku bw'ubutegetsi. Muri iki gihe biba bigoye cyane ko opposition zoshishikara zishuka ugwaruka kwisuka kuri songoye, bakisuka ku bapolisi, bakisuka ku basirikare, hanyuma ubuzima bwabo bukwashirira. Ni mu gihe tubona imigambwe iba iri ku butegetsi bitoroshe kugira ngo irekure ubutegetsi, narijya ubutegetsi buryoha kandi bubamwe inyungu nyinshi, bituma rero kenshi nk'ubwo gwaruka rutamenya izo nyungu abayoboye ibihugu cyane cyane mu migambwe baba bahurikiyemwo baba bafise, kandi bataba bifuza kurekurira ayandi mashaka bahiganwa nayo. Ikindi cya kabiri n'ibyaha baba barakoze bari ku butegetsi, baba bafise ubwoba bw'uko bashobora gukurikirana. Ibyo rero bituma bariya baba bari ku butegetsi bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira bazivye abantu bashobora guhaguruka kugira ngo babanyage ubutegetsi. Erega kuva na kera narindi burya ubutegetsi ntabwo bwigeze butogwa mu ibarabara, ahubwo ubutegetsi igihe cyose bwaragwanirwa. Nicyo gituma rero tubona umutima nk'uyu wongeye kubyuka muri Afurika. Hari ibihugu n'ivyo byari binyura mu matora bikarekura ubutegetsi mu mahoro, iyo batsinzwe imigambwe iri ku butegetsi yitsinzwe ikarekura
ariko ubu turabona iyindi esprit ihari yuko imigambwe ibimaze igihe ku butegetsi itaba yifuza kurekura inyungu canke kuba yofata riske yo kuba borekura ubutegetsi. Hariho umufilozofu umwe yavuze ngo iyo urekuye ubutegetsi ukabuhereza ubundi ngo uba wicukuriye icobo. Niyumvira rero yuko muri ico gihe biba bigoye ko abantu barekura ubutegetsi kubwo gutinya izo ngaruka zose zishobora kubashika ko kwamburwa amanyungu bafite canke gukurikiranwa ku byaha baba bakoze bari ku butegetsi. None ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga yuko imigambwe igwanira ubutegetsi iyo twavuga iyo muri opposition ikwiye kuraba ubundi buryo ishobora gukoresha mu bihe nk'ibi gusuka abaturage ugwaruka kurabona ugwaruka rurashuha mu mitwe y'urubwiye ibi n'ibi uca usanga bahita bemera vuba, ariko biboneka yuko muri ibi bihe bigoye cyane yuko imigambwe yamaze kugundira ubutegetsi bumaze kw'igihe canke n'abamaze gukozamwo agatoki bakumva biraryoshe bashobora kurekura ubutegetsi mu mahoro. Nkaba mvuga rero mu gihe imigambwe ya opposition iba idafite ubushobozi bwo guhangana n'igisirikare n'igipolisi, nibaza ko ibi bintu by'imyigaragambyo babesha bashuka ugwaruka rukagenda rugahoneramwo imigambwe yo muri opposition canke baharanira ubutegetsi, niyumvira iyi metode ko bakwiye kuyireka, kuko urebye nk'uruvyiruko rwapfuye muri Tanzania muri imyigaragambyo, nubwo hogera igihe Chadema canke abandi bantu bagwanye ubutegetsi muri Tanzania bakagiranira ibiganiro bakumvikana, ariko ruriya rubyiruko rwose abapfuye abakomeretse abapfunzwe, sinibaza yuko iyo migambwe ibiri muri opposition ishobora kuba yobagarukana. Mu gihe rero imigambwe iri muri opposition idashoboye kugira imbaraga cyangwa gufata inzira y'ishamba kugira ihangane n'igipolisi cyangwa igisirikare babifuza gutembagaza intwaro, nimvira yuko ibyo bintu byo gushora abantu mu mabarabara ko bobireka, kuko bigaragara yuko atari yo nzira nziza yotuma nabo bashika ku butegetsi. Na cyane cyane na rya burya abantu benshi nabo nyine muri opposition nta kenshi nta nyungu z'igihugu z'abaturage baba bagomba, nabo nyine baba bagomba kugira ngo bavuga bati tubise natwe turye, tubise natwe dutunge, tubise natwe twubaka ayo mazu muriko murubaka, tubise natwe turonke ubwo buryo bwo gusagura canke kwihora baba batugiriye nabo. Ugaca usanga mu by'ukuri nta na programme baba bafite zo kuvuga ngo hari ibyo bifuza guhindura mu gihugu. Aba rero nsaba canke interakamo imigambwe haranira ku butegetsi kurondera izindi nzira zo guhindura ubutegetsi, ariko badashoye abaturage ugwaruka kuri songoye. Ibyo turashobora kubivuga byabaye muri Tanzania, byabaye Burundi muri 2015, murazi ko ugwaruka rwishi rwashowe kuri songoye mu myigaragambyo yifuza yuko Petero Nkurunziza tokwiyongeza ikiringo ca gatatu, ariko murabona yuko batabishoboye kuko batashoboye guhangana n'igipolisi n'igisirikare, noneho benshi abatapfuye bagafata iy'ubuhungiro, abandi bakaba bagowe bari mu makambi hirya no hino. Reba ibibera muri Kongo, murabona uruvyiruko rwishi rwitwa Wazalendo nibo bashoye kurisongoye kugira ngo bahangane n'umugwi AFC M23, bahonera kurisongoye, ariko murabona mwisho Tshisekedi wewe yicaranye na AFC M23, bamwe bananga bamwe ba General Makenga yakengera, murabona ko bariko baraganira Doha kandi bagiye kumvikana uko igihugu kigiye gutunganywa no kugaburwa mu nyungu hagati y'abo bategetsi.
ariko murabona yuko kumbure AFCM turuwa itare gushobora kubaho yivuga ngo tugire dushore ugwaruka rw'abavuga ikinyarwanda mu babarabara ngo bigaragambye ntibyari gushoboka ariko babonye ko inzira ishoboka ari uko bufata umuheto bakagondoza leta ya Tshisekedi kandi murabona yuko leta ya Tshisekedi yamaze guca bugufiya ikemera kuganira nabo nubwo bari baravuze amajambo menshi yuko batopfa baganiriye na AFCM yuko batopfa baganira n'u Rwanda ariko murabona yuko bamazwe akanyarigabo nuko vijana wameingia msituni bagafata inkoho bagafata ibigwanisho kugira ngo bavuge ururimi leta ya Kongo ishobora kumva rero mu gihe za position zidafite ubushobozi bwo kuvuga ururimi aya mareta bivuza guhindura avuga niyumvira ko ibyo bintu byo gushora abantu kwicumu ngo imyigaragambyo nibiki muri East Africa niyumvira ko ibyo bintu boba baravyihoreye hanyuma murabona yuko ari byo byabaye muri Kenya murazi yuko Odinga yahavuye aganira na Ruto hanyuma rero bakumvikana ko bakwiye kugabura inyungu z'igihugu ndumva rero yuko abantu bo muri opposition badakwiye kugomba kwinjirira mu butegetsi canke kuronka inyungu mu butegetsi biciye mu maraso y'abaturage biciye mu maraso y'uruvyiruko kuko ruba ruhenzwe kandi ugaca usanga nta nico babamariye nta nico babafashije no muri izo ngorane zose rero nico gituma nagomba kuvuga ko uburyo bwo kugomba guhindura amareta muri Afrika bikwiye guhinduka abantu bo muri opposition bumva yuko bakwiye gukora imyigaragambyo n'ibiki numva yuko ibyo bintu bakwiye kubireka ariko kandi nkakangurira n'amareta kumva ibitekerezo by'abaturage kumva ibitekerezo abaturage bashikiriza kugira ngo ibyo bifuza bironkegwe igisubizo bitaraja mu ibarabara bitaraja mu migere kuko ibyo ari byo byose igihugu kirahombera kandi buriya nubwo wo kwikomeza ku butegetsi utwara nabi amaherezo ni hahandi nimba ukoresha umuheto kwikomeza ku butegetsi buriya n'abandi bazohaguruka bafata uwo muheto rero usange amaherezo bimwe wanse nibyo bigushitse ko kandi ugiye nabi bikaba byiza rero yuko nakangurira amareta ahanini gutegera yompi kuganiriza abaturage nta nubwo binakenewe gukora imyigaragambyo yo guturira ibintu konona ibintu mu gihe biba byarubatswe mu mafaranga menshi y'igihugu ahubwo hakwiye kuba amanama ibiganiro biri kontinuere hagati y'abaturage na leta ziba zibayoboye kuko izo leta rega zihari kubera abaturage nibo bazishizeho uburyo izo leta zikoresha n'abaturage babutange bice mu mataxe icyo gituma rero ibiganiro kumvikana bikwiye kuhaba abantu batararinda ibintu byo gusesa amaraso ngarutse rero ku biganiro biriko birabera Doha ni vyiza yuko AFCM ishima yuko kumbure hari intambuko kandi ibyo byanezereza buri wese kuko nk'abantu benshi twitegereza ingendo ya leta ya Kongo twari twaramaze kubona yuko atakizovamwo muri ibyo biganiro by'Doha ariko nanone ntabwo twashira akaguru mu ikoma na Lerya tuzi yuko Tshisekedi ibiganiro vyiwe bihindagurika nk'ikirere hakurya mu kanya igicu kiza imvura ikagwa mu kundi kanya ukabona izuba riratse niko yimereye uwo muperezida wa Kongo rero nkiyumvira yuko ahubwo yohinduka kuko urabona wewe ntaco yaheombye ahubwo intambara yewe yaramutungishije yaramufashije kwironkera ibintu byinshi hamwe n'umuryango we canke abagenzi biwe ariko murabona by'ukuri ko abaturage barahonye barapfa barahera kandi n'abasirikare rega nabo nyine barapfuye barahera abitwa ba Wazalendo barapfuye barahera ingabo zavuye mu bihugu bya Sadek zarapfuye zirahera ingabo zavuye i Burundi n'ubu ziracapfa zirahera umuntu akiyumvira none mu gihe
abo baperezida baganira bakumvikana bakagabura bya bindi bari banse kugabura kubera iki batokumvikana batuganira imbere y'uko amaraso inganda zibanza gutikira niyumvira y'uko abantu bagira akadada kuganira n'abaturage bayoboye kuganira n'ibindi bihugu kugira ngo babare mu mahoro n'ibyo nabyo nyine bakwiye kuzobibazwa mu mateka bakabazwa abantu bahonye kandi bagomba gukora ibiganiro imbere y'uko abantu batikira niyumvira y'uko aho hantu naho nyine dukwiye kuhagaruka nk'abanyafurika umuntu akumva ko adakwiye gusuka abasirikare abaturage kurisongoye hanyuma ngo yicare mu biganiro aryanywe kandi babandi nabo barahonye kandi badashobora kuzuka ugaca usanga hariho abantu bariko bararira bariko baratungira bariko bagubwa neza kubw'amaraso ya benshi yasesetse ibyo rero niyumvira yuko bikwiye kwigwa ko muri Afurika ibiganiro hagati y'abantu ibiganiro hagati y'ibihugu bikaza biba abantu batarinze gusesa amaraso niyumvira rero yuko ico cigwa abari mu bya politike abakurikirana bya politike dukwiye kuharaba tugasubiza amaso inyuma tukaraba uburyo abantu bakoresha kugira bashike ku butegetsi tukareba ko ari uburyo bukwiriye atari uburyo bwo kwikunda atari uburyo butuma abaturage benshi bashobora guhona kandi mu gihe mwebwe mumaze kuganira mudashobora kongera kubazura ba bantu ngo basubire babeho barabe imiryango yabo imfuvyi ugaca usanga mbere n'izo mfuvyi nabo bapfakazi basize ntabwo bitabwaho ntabwo bibukwa ahubwo gaca kabakamizwe n'ingoma rero naho nagomba gukebura ikindi kintu nagomba kuvuga n'ibiganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Tshisekedi y'amasezerano yarigeze kuba hagati y'u Rwanda na Tshisekedi amasezerano ajanye n'iby'ubucuruzi turazi yuko bari barasinyirana amasezerano yo gukorana mu by'ubutare yo gukorana mu bya transport yo gukorana ibintu byinshi ariko birababaje kubona harinze kuba intambara amatate hagati y'u Rwanda na Kongo byatumye leta y'u Rwanda ikoresha uburyo bwinshi kumbure mu buryo ari gukoresha mu guteza imbere abaturage ikabukoresha muri uko guhangana na Kongo cyangwa cyo usanga na Kongo ubwayo urabona izimanda zibiri zose za Tshisekedi zigiye bure kandi kumbure abanyekongo bamaze kugira kuri byinshi iyo bashishikara kuganira cagiye perezida Tshisekedi yarakija ku butegetsi murazi ko arafite imigenderanire myiza na perezida w'u Rwanda kandi niyumvira ko ibyo bihugu bibiri biba bigeze kure cyane ariko urabona hahandi bahagarikira niho kandi basubiye inyuma y'imyaka nka 8 ibyo rero birababaje kubona abanyafrika perezida ba Afrika abayobozi ba Afrika batabona yuko guta umwanya guta igihe ntigishobora kugaruka izo expenses izo mbaraga izo ngendo ubwo buryo bukoreshwa mu guhangana mu bya diplomasi cyangwa mu bya gisirikare ni uburyo buba bushoboye gufasha cyane kugira ngo abaturage bashobore gutera imbere kandi ugaca usanga na cagihe catakaye kugira abaturage bazosubire bibukwe batezwe imbere urumva ko ari ibintu bitorosha hanyuma nagomba kugaruka i Burundi mbega Burundi bwobwo buzunguka iki nimba u Rwanda na Kongo bumvikanye Burundi bwobwo buzogenda gute ko Tshisekedi yabahenze imfyisi yarahetse FDLR ariyo yari imaze imyaka 30 iteza induru muri Kongo mu gihe giye guhigwa buhongo muri Kongo hanyuma ndayishimiye wewe akaba yemeye gukubita mu mugongo imfyisi Tshisekedi yahetse imyaka irenga 30 igakwegera amagorwa menshi abanyekongo ntabwo bafite yuko iyo mfyisi ahetse yitwa FDLR n'abagwanya u Rwanda bishobora guhindukirira igihugu cy'u Burundi
burya igihugu ca Kongo gifite imbaraga nyinshi, gifite ubutunzi bwinshi, gifite abasirikare benshi, none se agahugu nka gatoya kakarya ku Burundi umuntu ashobora gufata no ku munsi umwe kakemera guheka ibibazo abandi barimo barikurako. Nimvira yuko Ndayishimiye akwiye kugira kenge, je nkunda ndamuhanura kuko nifuza ko igihugu cy'u Burundi kirongorwa neza, kitaja cisuka mu bintu bikizanira ingaruka mbi kuko